Salafan kiygizip, mağaz yerde Bahtiyar'ı çıkarcı görgön uşul. Leylek. Bahtiyar'ın mağaz yerde görgönüm. Kaçıyor, bunlar kaçıyor. Oğlum mağaz yerde oturan mı? Nerede izbine, nerede kelinde Oşunda gözü başı korkup oluşu Bahtiyar'ın içi. O. Anam biz, niye sen bu yerde turasın sen niye kamağa desem, ben kamaktan çıktım lazım. Ben tergöme çıktım diye beni aldakan. Anı gerek olsa 1 saatten kamağa inmez. 5 minuta da kamağa inmez anlam. Kaçıyor, taşıyor, oğlum bizi siz. Sizin özünüzü kanday ahvalda uşul yerde elektrikleri koyulgen. Elektrik toğunu ölçürüp sizi dalana koyuşken gerek olsa. Akim dağın başkasından bar mı cevap verir? Bu yerde kuda anda tağalı ciğen. Şunday olup ketken bardığı. Akim Bahtiyar'ın tağası olup çıkmadı. Uçaskı kim? Dejurnu Cancı gittim üniversitenin korsatып beri çıkanasını. Bir şeyin tartay hazır. İşi uçuruda çok uçurun. Dejursto. Dejurnuy. Korsat? Manake korsat. Korsat şu ham zaman начальник milisiyanın demesini bizge. İşkanasını korsat, oturgan yerini korsat. Baykuldun başıga salafan kiygizip vurgan şu yerde. Bahtiyar'da, Moğolca'da kaçkanda, Eğumuz'da, bunu da işleyen. Tuğanlar, milisiyada işleyen tuğanlar, Moğolca'da tapıpanlık anlayışa. Oşanda koku başkı, közü şu yerde kokurgun şu yerde. Men aramdan zorba tapkan, oşanda Közü, sol közü kögörgön, kulağında kanı katıp kalgan. Cancı gittin kanasını koysatın dejurnuy. Kan zamanı начальник ekön. Korrupsiyaga uyuşkan bular bardığı. $18.000 alıp Cancı git razayet etken. Oturgan mestası kaysın seni Cancı gittin? Yok, mestasını ko'rsatib bering. Mestasını ne ko'rsatiladi? Dejurniy bo'lgandan keyin siz ko'rsat. Bo'lgandan keyin ko'rsatarsiz, niye ko'rsata olmaysiz? Ko'rsatmayman. Niye ko'rsatmaysiz? Men o'zim ko'raman. Ecelayman. Sana ece bu ettik. Mana bizga даже militsiya janagınday qilib atat. Bu adet bizi çıkarmadı. Biz Buyoqda syomkasini bolatam da nega bu? Men avamды başıga salafan kiygizip, hozir prokuratura borsak, prokuratura da javob. Bular bardыгы uyushib qaçıp ketken mana. Haqiqat yo'q Leylek rayonida. Tağalı jeğender bardыгы süйлөшүп. Aldayar bunlar. Aha, İmam Nazarov Aldayar. Bul dagı aralashkan bardыгы. Kamçak taşıyış prama efirden uğup atasızbız siz. Yok öçürbeyin bana. Kol ko'tarmang siz. Kol ko'tarmang bana. Bana kol ko'tarmang. Kol ko'tarmang bana siz. Kol ko'tarmang siz bana. Mana ke. 5 aydan beri убийство boyunca biz şüphep жүрөбүz. Mana bu yakta birөө жапты эшигини. Mana ke birөө эшигини жаап aldı. Kalganda canında Bahtiyar özü öldürüp alıp akça verip o жерде kutulup. Cancı git mana yakta eken. Cancı git mana yakta sırada eşigini japtı. Mına içinde mına ki. Ja bunu beyga kirbeң. Eşik жак чыгып. Карма. Türtpе. Biz hakikat izlep жүрөбүz. Biz hakikat izlep жүрөбүz. Карма biz hakikat izlep жүрөбүz bizdi. Biz hakikat izlep жүрөбүz. Жоқ. Az kör. Men ezem ket. Ezem manga kol ko'tarib ekan. Manga kol ko'tarib. Жоқ. Men tartpa. Kurtkamdan karma. Қолыңда. Niye kırmektim? Mana bizde mantip ne kılatat? Mana bizge mantip zorluk ko'rsatadi. Mantip kamçı taşıyış bizge zorluk ko'rsatadi. Sadır Japarovich. Mana bizde hakikat yok. Nurxo'joyich. Sizni biz qo'llaymiz. Yaşlılık kalgan. Adet deydi buna. Adet içinde bunlar niye adetke ketmeydi? Mana kabuldanma javob qo'yib turmunda buna. Tibet. Mana Qanaqan Zamanov $18.000 alıp Cancı git. Mana Usarov Cancı gitti. Usarov Cancıgit Nazim Ильинович. Mana iş içinde. Hurmatlı. Leylek şaşmadım. Leylek Rayon İçki İşler Bölümünün başçısının orunbasarı. Milisiya mayoru. Siz bana kol ko'tarmang. Siz bana Facebook'a çıkaram ben bunu. Начальник milisiya. Nege uşul yerde men indi. Başına salafan kiygizip kiylagан убакта. Şaşma. Men karma. Sen beni karma. Karma meni. Yok meni karma. Karma men özüm çıkam. Ben bilem. Karma meni. Karma meni. Çıkıp durun de. Karma meni. Men Facebook'a çıkarabız bugün ben. Bugün Facebook'a çıkarıp mana. Mana ke Xudayar Urusbek. Бұл жақтағы іштегендердің барлығы жанында жүріп, мен Cancıgit'te birden 12'den 2'ye çeyin abet okşaydı. Leylek rayonunda.
Таштап. Неге арканда аяқта? Сіз зорлық қойың бізге. Жақсы. Милиция ел қорғайды деген. Ел қорғайды азыр Бұлар милиция. фашисттер бұларчы. Мана мен акам қарашетті башыға салафан кигізіп, сен одарып, мойныңа сен ала бер. Бақтияр сенің жауат деген. Бақтиярдың ақшасын ішіп, бұл жерден не қылауыз деген. İşte bitireuz деген. Leylek rayonunun prokurorу Бақыт деген зам. Алдағын не қылған. Ошондо Мана ке. Бақыт иштин баарын ошол жактан азыр Бақыт, ha. Мана жерде нөмөт бөліміде бүгін саат қанша? Saatты көрің. Hazır. Saat көрөм ага бир саат. Saatты көрің. Leylek rayonunun mana nömöt bölümüde Usarov Can Jigit menen Kanzamanov аты ким эле? Бирден эле 3 Жан Жигит. Жоқ, берки начальниги. Бақыт. Жоқ, Бақыт емес. Kanzamanov ким эле начальнигинин аты? Facebook'a чыгат бүгүн мына. Facebook'a чыгарам мен бүгүн. Акыйкат. Жоқ. Чыкылы мына. Leylek rayonунда акыйкат жоқ мына. Бизди кууп чыгып атат мына. Булар кол көтөрдү бизге даже. Бул жакта эч ким жок дейт. Мен эшикти ачып кирсем ичинде 3 отурат. Ооба. Камчек ташыйм. Мана ички иштер бөлүмүнүн. Мана бизди мен курткамды жыртам дейт даже мына. Курткамды жыртам деп тартып атат. Мына силер кандай кылсаңар биз ham силерге ошондой кылабыз. Ал шашпагыла алы. Мен түйүңөргө жетем алы. Сен Мана. күлбө, эмне күлөсүң? Сен күлбө, сен мына күлүп бизге жана маскара мамил. Sen külbe antep. Sen tarttın mı sen ben kurtkamdan? Ha ben videoga çıkıyorsun. Bugün Facebook'a çıkarsın. Facebook'a çıkarsın. Leylek rayonu bana bugün Sadıkov Azmat Kulbayevich bugün dejurstvo eken. Al prokuraturaga barabыз dagın. Kayra prokuraturaga barabыз. Bular prokuratura aytып койгон. Сүйлөмüşөт азыр айтың мына. Жакшылап сүйлө. Прокуратура айтып койгон. Се ошолордун жанагы Байкул Жумагулов, неме Жумагулов Байкулду ошо туугандары келгенде киргизбегиле деп айтып койгон. Ошон үчүн булар бар жокко жаап отурат. Ооба. Бала, улуу урматтуу эл, бүгүн мына саат бизди эч ким кабыл жок. Эшиктерин жаап алды мына даже. Мана эшигини жаап алып бизди кабыл алган жок. Мана ке. $20,000 алып бардыгы бөлүшкөн. Калган акчага жасаганды мен силерге көрсөтөм. Мана ке. Олар бизге күлүп мамиле кылып атат. Кана каякта жүрөт о милициялар? Бар түйгө жетебиз Кудай кааласа эл. Биз эл менен биргебиз. Кудай кааласа эл чечет акыйкат болот. Усаров Жан Жигит $20,000 алып Бактиярды чыгарып жиберген. Урматтуу Камчек Ташиевич, Садырбек Нуркожоевич, биз сизге кайрылабыз акыйкат үчүн. Акырга чейин чыгабыз буга чейин. Facebook'tan чыгат.